ni birigiro bwakwa murithiria wa Miru TV uri na Jumai Ndongi iri tariki 4 mweri ni yo mwanja mwaka ni yo 2025 kankwatwe ni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa Chirimbabu na mutongeria wa Mbeũ Mbithi county ni Isiolo na ataririti mathina yara yari county ni ori gavana wa county kana muswanda yo kwebelia gavana wa county ya Isiolo yurigiri kwarirwe kume twitite kiri senate hara Mbeũ Mbithi ni betrite batianire topo nene ntobotumite batonya kiri utumiri bwandawa cia mbugita. Jina naitwa Adija Abdi, mkazi wa Isiolo. Nimesema asante kuja hapa siku ya leo. Na hii mambo impeachment ya governor ya Isiolo haijakuwa resorted na Senator Fatuma Dulo. Senator Dulo mwenyewe anafanya kazi yake ya oversight yenye katiba ya Kenya inamruhusu kufanya. So na Governor Kayole mwenye anaitwa Abdi Guyo, yeye ni makosa yake imemfikisha hapo. Yeye mwenyewe ni negligence na kutokuwa kufuatilia mambo yake ya kikatiba yenye alipatiwa. Yeye mwenyewe ndio ameondokea kazi yake na ni kazi alipatiwa ya kufanya. So tumekuwa tukimuona is out of office. Yeye mwenyewe hapatikani kwa ofisi yake. Yeye hapatikani ndani ya Isiolo. Na kiburi. Pia tumemuona kuna kiburi mingi sana yenye haezi address watu. Haezi kuja akutane na watu wenye walimpigia kura. Vijana wa Isiolo hakuna venye county ya Isiolo imesaidia sababu tunakuja kuona vijana wengi sana kwa drugs. Wamekuwa, some of them they are depressed. Wale wengi wako na family za kuenda kuangalia lakini hawana mali ya kutoa pesa ama mali wanaweza fanyia kazi. So that is why unawapata eri mtu avute ile bangi asikie akili iko sawa ndio at least aone kama ata normalize maisha yake. Kama maisha itakuwa normal. Yeah. Kwa sababu ni vitu zenye zinaonekana. Tukienda kama kwa stadium yenyewe iko si ati imehama, unafungua gate unachungulia stadium, unaona venye iko. Mochari, can you imagine hata Isiolo hakuna mochari. It is so shocking. Sababu hapo kuko na hospitali ndani. Kuna watu labda wanahaga. Unakuta kuwa mtu akihaga usiku analala hapo kwa ward mpaka anangojea mtu wake anamkujia asubuhi wakuja wachukue maiti. It is so heartbreaking. Vijana wa Isiolo na waomba tu wakuwe calm. Si ndio viongozi wa kesho, of which sijui ni viongozi gani wa kesho tunangojea sababu hata wasaya kuna viongozi tunaona uongozi mbele ya macho yetu. But we are young. Bado tuko na miaka ya kuchange zile vitu haziendanishi, tuko na time ya kubadilisha. But sasa ndio itakuwa jukumu lao la kujua kuchagua ule kiongozi mzuri. It is their part now. Sababu hakuna kitu hawajaona, hakuna kitu hawajasikia. Kila kitu wamejionea, wameona ule kiongozi mwenye maendeleo, mwenye hana maendeleo, wameshapata. So 2027 wao ndio watachukua kura zao, waende kwa ballot, wajue mwenye watapigia kura. So isikuwe kama impeachment ni ati ina cause vitu mingi. Juu ya process ya impeachment ikue huku side shows za huku nje. Isikuwe sasa ime promote some things. Hii county Isiolo, it is not the first county to witness impeachment of a governor. We have witnessed Nairobi County, tumewitness Kiambu County, tuko Isiolo County, tumewitness Meru County pia. So isikuwe kama ni sisi wa kwanza kufanya this exercise. So just be watu wakuwe tu calm. Tutanambere na nteto cietu CEO walika bodi Daktari Mbabu Muguna na aliongete mweru herere wandine ya Bodogusi West kilesi mbunge kia Central Imenti kudhuya kilabu kira akaribante ribethrite bakiuria thirikari ku Keinga nontukiria kwina skuli ya Mwingeru primary nende kilabu ki nikirikitie kuingwa. Mandiki wetu wa nteto Defu wa Gituma niwe wina ripoti ye. Nawe Daktari Mbabu Muguna na mabithaa bangi bathirikari ya county ni bakinyite ntere cia Mbui njeru
iria iri wandine ya bothu guchie baruguru kiri gicigo mbunge gia Central Imenti niara na kubakinyite ntereji nontu bakuinga kirabu nakio kiri akwi na cukuru ya primary ya Mbuinjeru uria na kunegiutate na mawatho Mbuinjeru market na Mbuinjeru primary gachiankene kou gutemba Mbuinjeru market you qualify kwithirwa gioperator nontu iri within radius iri 300 meters indi muno are nchobie kwijagitwa na tunini itukuigwa bobo nontu nchobie itigwitikirwa mitaene na twana nyuma itigwitikirwa ara skuru iri itigwitikirwa kuntu gutitheri na tukwaria bo twetikaniria that kithomo ikyo the most important thing kitubatiwana betu mantu anchobi atetutethia na kou mba ikethireiria kwina maskuru uti kithomo kikendelea na tauga mba ikendelea nontu kithomo ikyo kina baita nguruki ya mba na tutikwenda na bantu rerea barema kuthoma nontu bwakithura barakwi na mba nkuruki Daktari Muguna na atariritie mauthuku kathumba jejaga kumane no nyui bwa nchobi reconciliate 4% ya iko beyond the brevio na kana 4% Kenya na world bimananya na nchobi kwa kadira antu nyamo achari antu yegana banna bao chungusa kana nkuruki ukadira nchobi etete nabo wedrwa kawetete sibidare kinyere ko antu ekomi na bana kere bau bare sibidare tumerimo twa tumeni no nyui banchobi weta kere antu bara babu twa ngugine 23% ya antu bara babu twa yumeni no nyui banchobi mtu no abuto no ntu boito mibinge ende nchobi yonka you contribute 23% kana nkuruki niare bakirikiria bakuria mwingi kwithira bagita kiri cukuru chote no bundi ni untu nyui bwa nchobi butithirite bukibatethia na njira kinya iriku thirikari ya Meru County in a many VTCs that is vocational training centers na nere aira aritwa ne bari aira some capitation ne bari aira ko you are ready owe eta in any vocational training na ukarisivwa ukalani many things kwina mantu amaingi yaritana wa in polytechnics antu akotinda wetete kunywa nchobi eniro in polytechnics weta uritano a scale it can be driving it can be beadwork it can be saloon na mantu amaingi muno ya kuritano in polytechnics wete nawe kendongi in those skills wete wambiriria either ngwe chaku no wethire kinyo wina an opportunity ekwandikwa somewhere au ka apply your skill na anabeto ba Meru County patethira muno ba nchobine to engage in polytechnics. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Ibwa sana Jeff Wagitumana nto baribotu na njira kinyanero na rimi na biashara bamira ni bamenereti medikali ntore na pita munya nikira bakuwa nibo baretere cartels kiri doko ya mira nende bakure munini wa rais kidhure kindike kujire wirane bura habekire bwa kwebelya cartels kiri doko ya mira arabakuwa ni baokilokira maumu kabo hebrato medali mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja. Nia biashara na rimba kimera kemera inde bakimenere na kuate kumamerera nkuma makatels nibombete kwethira barithi nene kuma kinya bekero njarene cia wari waziri methekale ntore amwe na kinya wari waziri nwe pitagatira munya bakiwabo taitaka unire kimera keke nkumire mpange makatels na inde monkathai kitamba kwethira kikiono kwa no kabari abekeri wirane na wirane bo bationa ari windi ne bakoromba rais wa Nthiguru nwe William Ruto kumba kwethira kionokia kimera kino ntoni kiarimba kutuko betha bakirira itombeta kwethira twina CS bele bakulukite tawe pita munya na methekale ntore lakini antu bau baete cartels ba kimera kieto cash crops kieto
no nto bathokerie miraa kabisa. Rais ulituambia utafukuza makatel na tunangoja. Sasa ni mwaka wa 3. Isiwe tena tunangoja watoto waende shule, hatuna madawa nyumbani, hakuna kitu yote ambayo tuko naye. Hata saizi mahali zingine zimeanza kufungwa manyumba town. Tunakuambia utukumbuke kwa sababu hata sisi tulikukumbuka. William Samoei Ruto, tunakuomba tukiwa tunanyenyekea. Ulitupea waziri anaitwa Mutahi Kagwe. Lakini tunaona hatusaidiki kwa sababu huyo mtu hajawahi shughulikia miraa. Na sisi watu kulima wa miraa wa eneo hili tuko na shinda sana. Riu nene bawete kinya kithura kindike nontu nekire wirane ari nterese mawa ati akomba kwithira kebere makatels ba ontobo butironekana kinya nunu bukithithika na indi ni bakuwa monkathaini baremeto kinya wikiana bo skuru uturomere to emiru kindike bia twagurikanira tubwithire mira wenda kana waria tutigwelenga no utisore embe tukuthina ana batoyeta cukuru utokunda kachai turara mpara baba kurara mpara batio taleka meuto keo kuonjorera ile size 40 nera ile 35 shinda kadhaa. Maana miraa imekosa soko, miraa mingi ile inaharibika kwa masamba. Tunapoteza pesa mingi, watoto wengi waendi shule. Kama sasa hivi watoto wanaenda kuripoti university, watoto wengi watakota kwenda chuo kikuu kwa sababu miraa yetu haina pesa. Ifunguliwe na itembee, biashara zirudi, masomo iwe sawa, watu wakae sawa kwa biashara zao huku na tuendelee na relationship mzuri. Hatutasema sisi one term, tunakuomba. Hatutaki hiyo maneno ya kusema one term. Tutasema two term. Tutasema two term. Yes. Tu peke yake. Ukituhakikishia miraa yetu iko sawa, license zao zote ziondolewe, waanze kupewa license upya. Si ni sawa sawa? Ili wakulima wanabiashara na wale ambao wanunua tuambiane ni hivi na hivi. Keripotera Miro TV kuma Kengo Igembe Central Mbeta Mukiri Uncle Iboya sana mukiri na kuma kiambiriria muongo wa Meru ni jwari na thirikari ira yaita mamba na yota yajikene ya njuri ncheke na mumeru wonde kuma dosi mwankanto nyire na thikirite njuri nkuluki kwari na ndinje ira muntu ya wakaitakara au na watho na umwiri jwari na ikanukirira baya na ara igembe baita ngondu murithi waba katuthirikiri na runo ruro mwanya Mumiru kuma tene netherwe na njira ciawe iria atumaira cia kuthirithia kana ciokanukia imaramari na enyangia amba arogi na bangi babaingi mwanya bara bataithwa bakithia wendi wa akari na turi ba Ameru. Ameru ni bethagirwa bari na akuru bara betagwa akuru ba njuri ncheke bara baitaga ngugi cia miturire na mikarire ya Ameru na bara betherwa bakithagia kanukia rinene. Na ngerekano ukeja gutwika uguo kwa murogi nturene kuri andu bakonekana bakirogwo bagikujaga utheri na batikumenya no uthithitie ontu bubu rutena rurwa igembe ni bethagirwa bena ikanukia riao ria batumaira bia uturire kana ria utamaduni ria bagwa ni kugita ngere mumero kana kugita ngondu mumero iri moyo.
akariba ba Igembe ni bethiritwe bakithithia untu buu uria bakuga ni bathithagia uju na bakona nthiguru yabua na ikora ukeja kwithwa gwikirundu kiriungite nturene batikumenya ni bagitaga ngere mumero na mwanka mutiajo wakio uria uthithirwa kithaio untu buu withone na kinyaira igita ria gukua no kethira kuri bisi bira bitora ya muciĩ wetu ntoto anyamarire o tukira bantu te corona no ndi komutia ngerene komuita nkingo ya ngere no kethira kuri bisi bira biarire baba aranywa ndawa komuita nkingo ya ngere ndawa takolo akora kana kamundu ndio kama ya ng'ombe wewe odi nani oro longeta mucheyi wakwa noro alotweka ya ng'ombe wewe nkiaria na akuru baba ni baugite ati bo ngere itigita mumero kiri muntu uria bakumenya kana baturaga muntu uria baiji indi bathithagia untu buu nuntu bura wicithite kiri antu ndagwa wito muthande icio yoruma nayo awe ya muthande wete ko thande kandaba no gathirania nyimbo ri ngwa metwira ite chogago no re una ni pe yagwa ngere mumero no kuona ala autore ukanongoma wona bure kuithwa muntu ne tumo muntu kwa kithande ndio kinyoka na itheria ale tamaduni ne ukone tumo ngere kuona ukithwa ngere ile mami ndia uke ne muntu kwa kithande ya kakithande ro kakithande te bungi ngere ende wathithia wajo wa mikila wakila muiro yu weta nacio wewe ukai mwamba ukai noro ukile nawe kinya kunikanga ukawapi nangari kitho ukari mwamba ukaona ngari kwa wiki no gathira na ndere twere utwakikisire untu bumwe aciari na ritoka cukuru eje kathera nyuma yaku itwangere mumero tukwena aja cukuru kabwa ngere twa mumero kendo guthukia na bau kenda nwa watwe ni awabe kirumikeu yege nwa kwena bau muchiba kwena untu baguthiria na bagirire aba riria ngere ikugitwo mumero kana ria ng'ondu ikugitwo mumero akari na aturi bantura iu yonthe kugitirwa no mwanka bamigite na no mwanka bakurukire gatigatika kindwa iria ithithitwe ni akuru baba na gacoka akaruma muntu uria withirwa athithitie ithithia riri na njira inene aria wendene witikio bao ni betikitie muntu uyu no mwanka akue na nikenda nthiguru yao ikomba kubua na ithire thina iria ciithiritwe bathiurukirite ntuku ya ruju tugetana mbere kugwatanira na karibaba barutero rwa Igembe kiri makanukia mwanya mwanya murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe mawa na riboti ya murithi wa aba yetwikira katanta kiri nteto cietu ithira wina kaita kakea betawa Tirimbabu.